Ni mu gihe amakuru akomeje kuvuga ko ihuriro rya FARDC ingabo z'u Burundi n'imitwe ibashyigikiye ko bahuye n'ibihombo bikomeye cyane mu mirwano iherutse kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Perezida w'u Burundi Évariste Ndayishimiye nawe yahise yerekeza i Kinshasa ni mu ruzinduko rw'iminsi 2 aho yakiriwe mu buryo budasanzwe. Ni ku kibuga cy'indege cya Ngiyi, ntabwo yakiriwe nk'umuyobozi usanzwe gusa. President Félix Tshisekedi Chirombo ubwe yarahari atari wenyine, dore ko yari kumwe n'umugore we Denise Nyakero. President Ndayishimiye nawe yaraherekejwe n'umugore we Angeline Ndayishimiye. Itapi itukura yari yarambuwe, icyubahiro cya gisirikare nacyo cyatanzwe. Amafoto n'amashusho byakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uburyo budasanzwe uyu perezida w'u Burundi yakiriwemo. Ariko ni nyuma y'iyo protokole yose, ni nyuma y'amafoto nyine n'ibyishimo byose byagaragaye imbere ya benshi, ni nyuma y'ibirori byabereye mu nkengero z'umugezi wa Congo, hari ikibazo gikomeje kwibazwa na benshi. Ese mu by'ukuri ni iki kihishe inyuma y'uru ruzinduko? Ni iki abakuru b'ibihugu byombi batangaje ku munsi wa mbere? Kuki President Ndayishimiye yerekeje i Kinshasa muri iki gihe nyine? Ese koko ibiganiro byibanze ku mubano hagati y'ibihugu byombi, ku bukungu, ku burezi, ku buzima no kurwanya Ebola nk'uko byatangajwe ku mugaragaro, cyangwa se wenda hari n'ibindi bibazo bikomeye cyane by'umutekano birimo kuganirwaho mu muhezo? Ni ikibazo kirushaho gukomera iyo urebye urimo kubera ku rugamba. Ni mu minsi mike cyane ishize gusa Minembwe yongeye kuba isibaniro ry'imirwano ikomeye. Twirwaneho ifatanyije na FM23 batangaje ko basubije inyuma ihuriro rya FARDC, FDLR wazareno n'ingabo z'u Burundi. Hari n'abatangaje ko ibirindiro bimwe na bimwe ko byagiye bifatwa, ibindi bigasubizwa mu maboko ya mama 23, ndetse hakavugwa n'ibihombo bikomeye cyane ku basirikare ku ruhande rwa leta. Ni muri ayo makuru yose bamwe mu basesenguzi batangiye kuvuga ko uru ruzinduko rushobora kuba rufitanye isano n'ibiri kubera ku rugamba, cyangwa se ko dushobora no kubona impinduka zikomeye ku rugamba. Hari abavuga ko Kinshasa na Bujumbura bashobora kuba barimo kuganira ku buryo bwo gukomeza ubufatanye bwa gisirikare, kongerera inkunga abasirikare, cyangwa se gukomeza gukaza iyi mirwano. Hari n'abavuga ko ikibazo cyo kuba ingabo z'u Burundi zakomeza kuguma muri Congo, cyangwa se wenda zigatangira kuvayo mu ngingo zikomeye ziri ku meza y'ibiganiro, ahanini bijyanye n'igihombo gikomeye cyane bahuye nacyo, nibikomeje kugenda byibazwaho na benshi. Hari ndetse n'abavuga ko ibiganiro n'abanyamakuru byari biteganyijwe ku munsi w'ejo ko byimuriwe uyu munsi, ibintu byatumye bamwe bavuga ko hari ibiganiro bikomeye byari bikomeje inyuma y'amarido hagati y'abaperezida bombi. Ariko nanone ku rundi ruhande za perezidansi zombi zashimangiye ko ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere, kurwanya imitwe yitwaje intwaro, gukomeza ubufatanye hagati ya Congo n'u Burundi, ndetse no guhangana n'icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri aka karere. Ni mu gihe President Ndayishimiye nawe kuri ubu ayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uru ruzinduko rwahise ruhinduka kimwe mu bintu bikomeye cyane birimo gukurikiranwa cyane n'abaturage mu karere k'ibiyaga bigari. Ese mu by'ukuri niki cyavugiwe muri ibi biganiro ku munsi wa mbere, na yahe masezerano ashobora kuba arimo gutegurwa hagati y'impande zombi? Ese niki twakitega ku mpinduka tugiye kubona ku rugamba? Ese uru ruzinduko ruzagira izihe ngaruka ku ntambara ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru? Ni muri iyi nkuru rero tugiye kuba turebera hamwe uko President Évariste Ndayishimiye yakiriwe i Kinshasa, ibyo President Félix Tshisekedi Chirombo nawe batangaje, uruhare rw'abafasha babo, ndavuga abagore, dore ko nabo muri urwo ruzinduko bahuye ndetse bagakora ibikorwa bitandukanye. Ibyo byose rero tugiye kuba tubihuza n'ibyo abasesenguzi barimo kuvuga, ndetse n'ibibazo bikomeye uru ruzinduko rusize bijyana n'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ibihugu byombi bikaba bikomeje gukubitwa uruheno. Reba hasi handitse subscribe, 5 kuri 5 gikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nk'uko byatangajwe na Prezidansi ya Congo ndetse na Prezidansi y'u Burundi, ibiganiro byabo ngo byibanze ku bibazo by'umutekano muke muri Kivu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ibibazo bijyana n'intambara ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo. N'ibiganiro byabaye mu gihe intambara koko ikomeje gufata indi ntera. Ni mu majyaruguru ya Kivu, AFC M23 ikomeje kugenzura ibice byinshi
bitandukanye by'umwihariko ibice baherutse kwigarurira mu nkengero za Rubaya ndetse na za Masisi udasize na Warikare. Mu majyepfo ya Kivu ho Minembwe ikomeje kuba kamwe mu duce turimo kuberamo imirwano. Ni mu minsi ishize FARDC yatangaje ko yigaruriye Mikenge ndetse n'utundi duce tumwe na tumwe. Ni nyuma y'ibyo ngibyo habaye imirwano mishya ikomeye cyane mu misozi ya Minembwe, Ruhinamavi, Rundu, Bidegu, Gakenke na Poezero, kandi mama 23 yemeza ko yigaruriye ibindi bice inakubita inshuro umwanzi. Impande zihanganye zakomeje kugenda zitangaza amakuru atandukanye. Harabavuga ko ihuriro rya FARDC wazarino n'ingabo z'u Burundi ko bateye intambwe ifatika, ariko nanone hakaba naho bivugwa ko twirwane ifatanyije na M23 ko basubije inyuma ihuriro rya leta. Ni muri uwo mwuka nyine nibwo President Ndayishimiye nawe yerekeje i Kinshasa. Ibiro byahise bituma benshi bibaza niba ibiganiro byabaye hagati ya President Tshisekedi na President Ndayishimiye byose bitajyana nuko bakemura ikibazo cya Minembwe cyangwa se gukomeza gutakaza abasirikare n'ibikoresho, kuko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ingabo z'u Burundi zakomeje kuvugwa cyane mu bikorwa bya gisirikare, kandi zikavugwa noneho no mu bikorwa byo kwibasira ubwoko runaka. Nubwo Bujumbura ivuga ko ingabo zayo ziri muri Congo mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro no gushyigikira nyine igihugu cy'inshuti, harabakomeza kugaragaza ko uruhare rw'icyo gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi kari rwo rwatumye iyi ntambara ikomeza gufata indi ntera. Niyo mpamvu rero uruzinduko rurimo gukurikiranwa cyane n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abasesenguzi. Hari ababona ko rushobora kuba rugamije gushimangira ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura, ariko kandi abandi bakarubona nk'urushobora guhindura byinshi ku rugamba. Hari n'abavuga ko rushobora kuba rugamije kurebera hamwe uko ikibazo cy'umutekano cyakemurwa. Ni nyuma y'ihinduka ryagiye riba ku rugamba, ibice bimwe bikava ku ruhande rumwe byerekeza ku rundi, ariko ntabwo ari umutekano gusa wari ku murongo w'ibiganiro. Presidence ya Congo mu kanya kashize yatangaje ko abayobozi bombi baganiriye ku buryo bwo guhangana n'icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bundibugyo kimaze iminsi kivugwa mu burasirazuba bwa Congo. Iki cyorezo cyongeye gutera impungenge mu karere cyane cyane kubera ubuhahirane n'ingendo nyinshi hagati ya Congo, Burundi, Uganda n'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu impande zombi zavuze ko zirimo kureba uburyo bwo gukomeza gukaza ubwirinzi ku mipaka, gusangira amakuru y'ubuzima kugira ngo icyo cyorezo kitazambuka imbibi. Ni mu gihe ibyo byose byarimo biba nyine hagati y'abakuru b'ibihugu, abagore babo nabo bari bafite gahunda zabo zihariye. Denise Nyakeru Tshisekedi yakiriye Angeline Ndayishimiye mu bikorwa byibanze ku mibereho myiza y'abaturage. Bombi basuye ibikorwa bya Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ndetse baganira ku mishinga ijyanye no guteza imbere uburezi, kwihangira imirimo, ubuzima n'uburenganzira bw'abafite ubumuga. By'umwihariko rero hanabaye umuhango wo guha ibikoresho abafite ubumuga baherutse kurangiza amahugurwa y'imyuga. Ibyo byose rero byagaragajwe nk'ikimenyetso cy'uko umubano hagati y'ibihugu byombi kugomba gushimangira ibyo bagezeho, atari ugushimangira gusa ibya politiki n'umutekano, ahubwo no ku mibereho myiza y'abaturage. Mu by'ukuri hari ikintu cyateye amatsiko cyangwa se cyakuruye benshi. Nuko ikiganiro n'abanyamakuru cyari giteganyijwe nyuma y'ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi cyahise gisubikwa cyangwa se ntabwo byakozwe nk'uko byari byatangajwe mbere. Ibi byahise rero biha imbaraga ibitekerezo by'abasesenguzi bamwe batangiye kuvuga ko hashobora kuba hari ibiganiro bikomeye cyane bikomeje kubera inyuma y'amarido. Nubwo nta gihamya ifatika yatanzwe kuri ibyo birimo kuvugwa, hari abavuga ko ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ko kiri ku isonga mu byo abayobozi bombi baganiriyeho, by'umwihariko Minembwe na Poezero n'amazina amaze iminsi agarukaho cyane. Ni mu minsi mike cyane ishize imirwano yari ikomeje kubera muri ibyo bice. Hari amakuru avuga ko ihuriro rya FARDC wazarino n'ingabo z'u Burundi na za FDLR ko bageze hafi ya Minembwe bagakubitwa inshuro bagasubira inyuma. Ni nyuma yaho haza andi makuru avuga ko twirwane ifatanyije na M23 ko noneho barimo kurwanira mu bice bya Poezero. Ni ku rundi ruhande hari n'abakomeje kuvuga ko uruhare rw'ingabo z'u Burundi muri iyi ntambara ko rukomeje kwiyongera. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibera muri aka karere bakavuga ko Ndayishimiye ashobora kuba yaganiriye na Tshisekedi mu buryo bwo gukomeza ubwo bufatanye bwa gisirikare, kongerera abasirikare inkunga ndetse no gushakisha uburyo bwose bushoboka basubiza inyuma umwanzi mu bice bya Minembwe, na cyane ko ari kamwe mu duce President Tshisekedi Chirombo yifuza kwigarurira mbere y'itariki 30 z'uku kwezi. Abandi nabo bakavuga ko bishoboka ko ibiganiro byibanze ku buryo bwo kureba aho ibintu bigeze ni nyuma y'ihinduka ryagiye rigaragara ku rugamba. Icyakora
cyakora cyo ibyo byose bikomeje kuba mu rwego rw'ibitekerezo n'isesengura ry'abakurikiranira hafi politiki y'akarere, kuko nta ruhande na rumwe rwigeze rutangaza ko rwaganiriye n'urundi kuri Minembwe mu buryo burambuye, usibye ibigaragara mu matangazo byemeza koko ko impande zombi zaganiriye ku bice bya Kivu y'Amajyepfo birimo kuberamo intambara. Icyatangajwe ku mugaragaro kandi nuko ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere, ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi ndetse no kurwanya Ebola. Ariko kandi ikindi kintu cyabaye ku munsi w'ejo kitagarutsweho cyane nyamara gifite uburemere bukomeye, nuko muri Addis Abeba muri Ethiopia habereye inama yahuje Congo Rwanda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Iyo nama kandi ikaba yasinyiwemo inyandiko yemeza ko ibihugu byombi bigiye gukomeza gufatanya mu gucyura impunzi zose ku bushake. Ibi byose byerekana ko ikibazo cya Congo ntabwo ari ikibazo cy'imbere mu gihugu gusa, ahubwo cyahindutse ikibazo gifite ingaruka ku karere kose. Ni mu gihe abayobozi bari mu biganiro, hari n'andi makuru akomeje kugenda turuka hirya no hino. Ingabo za FARDC nazo zasohoye itangazo zongera kugaragaza ko nubwo intambara ikomeje, byose ngo bikomeje guterwa na M23. Bityo rero ni mu gihe President Ndayishimiye na President Tshisekedi bakomeje ibiganiro byabo i Kinshasa, ibibazo bikomeje kwibazwa kuri ubu ngubu ni ibi ngibi: ese uru ruzinduko ruzagira icyo ruhindura ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo? Ese ruzagira icyo ruhindura ku birimo kubera muri Minembwe? Ese ruzagira icyo ruhindura ku mubano wa Congo n'u Burundi, cyangwa se wenda ruzarangirira ari uruzinduko rwa diplomasi nk'izindi zose zagiye zibaho? Ibibazo by'umutekano bizakomeza nk'uko byari bisanzwe, cyangwa se ahubwo noneho tugiye kubona impinduka zifatika, aho uruhande rwa leta narwo rushobora kuba rugiye kwigobotora M23? Ibisubizo by'ibi bibazo bishobora kuzaboneka mu minsi iri imbere, ntabwo ari aka kanya, ariko ikizwi nuko amaso y'abaturage benshi mu karere k'ibiyaga bigari akomeje kureba i Kinshasa, kuko ibyemezo bifatirwa mu biganiro bishobora kugira ingaruka ku hazaza h'intambara n'umutekano w'akarere ndetse no ku mubano hagati y'ibihugu by'akarere mu mezi ari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru.